Dobro, molim vas za pažnju. Je li potrebno govoriti engleski? Ako ima stranaca, meni nije problem govoriti engleski. Should I speak English or not? Dobro, ok. Poštovanje svima, moje ime je Igor Švarc, za sve koji me ne znate, prvostupnik sam informatike i imam odslušan, dakle, diplomu iz home studija na Akademiji glazbene produkcije i multimedije ovdje u Zagrebu. Cilj ove prezentacije je znači upoznat vas sa alatima koje Linux nudi u produkciji zvuka, znači od nekakvih DAW softvera do MIDI editora i tako dalje. Stoga su i skupine dvije, dakle audio producenti koji bi htjeli ili prijeći na Linux platformu ili isprobati istu, ili sistemci koji bi htjeli negdje Linux u tonski studio implementirati. Znači, vidjeli ste da sam slijepa osoba, znači za korištenje računala koristim čitač ekrana, i on meni znači daje informacije o tom šta je na ekranu. Osim čitača ekrana kod grafičkih DAW softvera na većini platformi znači nam treba i softver koji će premostiti jaz, da tako kažem, između čitača ekrana i tog istog, dakle, DAW softvera. Osim na jednoj platformi to nije nužno. Imam još nešto sa dvojke? Nema. Ali ne vrte se. Dobro, nema veze. Što se tiče Linuxa i spajanja audio opreme, ovakvo je stanje. Imate ALSA. ALSA je znači zvučni server koji razgovara sa kernelom. Imate Jack. Jack je dakle profesionalni audio server koji vam omogućava znači bez nekakvog dileja da vi koristite opremu. I znači svaki profesionalni DAW pod Linuxom tipa Ardour ili Qtractor ili Nama vam zapravo omogućuje, odnosno bez Jacka vi ne možete, odnosno Jack servera vi ne možete koristiti tu aplikaciju. Možete eventualno znači sad neke novije sa ALSom tipa Bitwig Studio, ali o tom potom. Imate tu u ovom tekstu osnova za audio produkciju što se tiče performansi. I nešto manje od tih osnova ja ne bi išao. Znači, recimo, ajde, jedna jezgra procesora, ajde, ali manje od recimo 2 GB rama ni u snu. Osim znači tog treba vam, dobro bi vam bilo imati konzolu, analognu ili digitalnu, zvučnu karticu i tak dalje i tak dalje. O Jack sustavu sam već nešto rekao. Sad, što se tiče softvera kojeg slijepi mogu koristiti, dakle on nije isključivo napravljen za slijepe, to je Nama. Dakle, Nama je tekstualni softver koji vam omogućuje produkciju. Nije on toliko bogat mogućnostima kao što je tipa Logic, Pro Tools, Ardour ili neki takav softver, ali je recimo za nekakav home studio dosta pogodan. On znači dopušta izradu i audio i MIDI traka, ali za MIDI vam trebaju i MIDI klavijature i morate imati instaliran znači MIDIš. Ne znam, nadam se da je Ivna došla u tekstu do toga di vam to sve lijepo piše. Na webu biste trebali imati sve to na engleskom uz hrpetinu raznih linkova.
command line i koristi engleski jezik da bismo dobili neku naredbu tipa, ne znam, import audio, da bismo uvezli audio u neku traku, jel? Znači, najveći challenge s programom nama je zapravo odabrati koji ćemo izbor snimati. Dakle, s kojeg ćemo izbora snimati, ne znam, tipa s prvog linijskog inputa na mikseti, na primjer, jel? To je ono najveći challenge. Inače, nema nekih, ne znam sad, poteškoća, jel? Kažem, za MIDI editiranje i slijepe, najbolje vam je koristiti MIDIš, ali velim, za njega vam trebaju MIDI klavijature. Što se tiče nekakvih općenitih alata za produkciju, već sam spomenuo Ardour, znači ja ga sad tu neću otvarati jer ko što sam rekao na početku, treba vam program na većini platformi koji će premostiti jaz između vašeg čitača ekrana i DAW softvera. 6. Slide 6. Još, dolje. Dakle, vidite, prohujali smo upravo, dakle, pored slajda koji je govorio o produkcijskim alatima koje mogu koristiti slijepi. Bila si tu. Tu smo. Dakle, grafički alati, dakle, Ardour i Bitwig Studio, zašto baš ta dva? Pa gledajte, stanje sa cross-platform stvarima u audio produkciji mora postojati, svidjelo se to nekom ili ne. Ne možemo svi sve forsat da koriste, mislim, bez ikakve laži, Mac je još uvijek po meni car audio produkcije i treba će vrijeme da se to promijeni, a i to je jedina, znači, platforma u kojoj slijepi ne trebaju nekakav dodatan softver osim čitača ekrana, znači i DAW softvera, dakle već postojećeg. Naglašavam, već postojećeg, odnosno Logica i Pro Toolsa, jel? Zašto naglasiti Ardour i Bitwig Studio? Dakle, oni su cross platform. Ovdje se vidi da i Bitwig Studio, ako je open source, ne mora biti free. I znači, mislim, koji kod ostalih DAW softvera, broj mikseva, traka i tako dalje, raznog grupiranja zapravo ovisi o performansama vašeg računala. Šta je 7? Slide 7. Other tools, ok. Što se tiče drugih alata, ovdje sam naveo, dakle, dva alata za rad sa bubnjevi, odnosno za dobivanje bubnjeva. To su, dakle, Hydrogen i Drum Gizmo. A budući da moramo skratiti, onda ću reći da ako mene pitate, bolje koristiti Drum Gizmo, jer on zapravo dolazi kao VSTi plugin. Znači, vidite, spomenuo sam i VST standard, što uopće nije ne bi trebao neki open source spominjati, ali volio to neko ili ne, VST je standard u audio produkciji sad. Kažem, sviđalo se to nekom ili ne, jel? Dakle, VSTi, LADSPA i LV2 podrška, dakle, ovo ostalo su isto standardi što se tiče efekata za Linux, jel? Alat Lillipond nam omogućuje unos nota, ali za to morate znati engleski jezik. Morate znati tipa, ne znam kak se kaže mjera, pa kak se kaže takt i tako dalje, dur, mol, ostalo. Da pređem na zadnji slajd, gledajte, ako se želite baviti audio produkcijom na Linuxu, najbolje bi vam bilo uzeti neku distru koja je već optimirana za audio.
tipa KX Studio, znači tu sam dao gore par primjera, KX Studio, AV Linux i Ubuntu Studio, još jednom po meni najbolji KX Studio, imate znači stabilan Ubuntu plus softver, M je optimiran za audio produkciju, M ovoga ćete dobit dakle najnovije verzije relevantnog softvera, ne. Postoji vam inače i ASIO za Linux, odnosno Wine ASIO, takozvani, ako baš morate pokretati neki DAW iz Wine-a. Što se tiče zadnjeg slajda sa literaturom, imate brdo stvarno linkova, ali ako se želite baviti audio produkcijom na Linuxu, prva dva pročitajte, jer vam inače muka ne gine. Pitanja? Samo dajte. Pa koliko ja znam, nema. Ali velim, ako želite da ima, uzmite si neku, znači ja sam tu spominjao kakav je način sa DAW softverom i čitačom ekrana. Znači, čitač ekrana mora prevesti to što vi imate u DAW softveru, ne sve te elemente, jer DAW software ono izgleda ko sučelje miksete. Zašto to kažem? Vi imate, zašto nisam donio ovdje distribuciju koja je baš za audio produkciju? Imate sličan par problema. Ono što slijepi mogu koristiti u Linuxu od desktop sučelja je GNOME, Unity i Mate. I hvala Bogu što ga imamo. Dakle, fork GNOME 2, jel? KX Studio je baziran na lakšoj verziji KDE-a. Znači, to je jedan par problema, a drugi par problema je to što vama zvuk u KX Studio znači ide kroz jack. A vama driver koji daje mogućnost sintezi govora da govori ne podržava jack. Znači, ovo je ovakav setup kakav ja imam za slijepe je jedini optimalan za sad. Pitanja? Izvolite. Da li je potreban real-time kernel? Kažu neki da nije, ali ako mene pitate je. I dodajte se u audio grupu kad ga instalirate. Je li to sve ili ima još? Samo dajte. Samo dajte. Naravno. Ne se prati nešto bavio, mislim dosta bavio audio produkcijom i takvim stvarima, ja nešto sitno, ali ja i na Windowsima i na Linuxu, ali ja jednostavno ne vidim zašto je Mac toliko puno bolji. Pa čujte, po meni, gledajte, po meni kao slijepom korisniku je prvo i osnovno bolje što mi ne treba, znači nikakva dodatna pristupačnost, znači imam svoj softver, čitač ekrana, imam DAW softver, ne? Sad, Mac, koliko ja znam, je najmultimedijski operacijski sustav. Znači, on je baš audio, ima baš platformu razvijenu za profi audio. Mislim, ne kužim se u, recimo, video, ali vi imate Cubase, mislim, sorry, znam da nije ni free ni open source, ali njega imate i za Windowse i za Mac, ali preko Wine-a pokretati ga na Linuxu, ja takvu komadetinu od softvera ne bi. Reaper da, Cubase ne. Može još pitanja? Nema? Nema pitanja više. Dobro, zahvaljujem i želim dobar tek.